katika maisha ya mtu hapana maisha mabaya kama vile maisha ya kukosa amani. Kwa sababu gani? Amani inaleta afya, amani inaleta furaha, amani inaleta raha. Mtu akiwa na amani ana uwezo ya kufurahi. Mtu akiwa na amani ana uwezo ya kukujisikia kwamba iko na raha. Mtu akiwa na amani ana uwezo ya kuishi hata maisha marefu, kwa sababu amani ni dawa ya mwili. Amani inatengeneza afya ya mtu. Amani inasaidia maisha ya mtu kufungua milango ya mafanikio upande na upande. Kwa hiyo amani ni kitu kizuri sana, tena sana katika maisha ya mtu. Haleluya. Na hapana maisha mabaya kama vile maisha kukosa amani. Maana kukosa amani ni lahana, kukosa amani ni balamu maisha, kukosa amani ni mkosi mu maisha. Ndio maana nimekuja kunena na moyo wako kusema ya kwamba tafuta amani, maana amani pekee ndio dawa ya maisha. Unajua, Paulo anaandikia watu wa Ebrania, anawaambia hivi: tafuteni sana kuwa na amani na watu wote. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Paulo ameelewa hivi: pana watu ambao watakaki kuona watu wengine wakiwa na amani. Pana watu ambao furaha yao ni kwamba watu wasiwe na amani, na wale watu wamoja wao ni wachawi, wamoja wao ni washirikina, na wengine ni waganga. Na pana binadamu ambao inajaa roho ya chuki na wivu na fitina. Watakati kuona watu wakiwa na amani, sababu wanajua kwamba mtu akiwa na amani atakuwa na heri. Mtu akiwa na amani anaweza kuwa na furaha. Ndio maana wanapiganishaka vita maisha ya watu ili kwamba watu wasiwe na amani, mradi watu endelee kuteseka tu. Na mimi nataka nikwambie hivi: kila atakayefanya njama ya kukunyima amani, katika jina la Yesu ashindwe. Yule ambaye anakwenda kinyume cha mapenzi ya Mungu, yule ambaye anakwendea kwa waganga, yule ambaye anafanya mambo mbalimbali ili kwamba usiwe na amani, na ashindwe katika jina la Yesu. Acha niongee hivi: wachawi wanaweza kuima amani, washirikina wanaweza kuima amani, ukiwa na madeni za watu inaweza kuima amani, ukitembea huko na maloni inaweza kuima amani, ukikaa maisha ya kurentisha nyumba na hauna pesa inaweza kunyima amani, kuingia kwa ndoa unakosa mtoto inaweza kunyima amani, kwenda kwa shule alafu akili huna, elimu huna, inaweza kunyima amani, kuingia kwenye uchumba lakini ndoa haipatikane inaweza kunyima amani, kukaa katika maisha ya kutegemea fulani atanisaidia, fulani atanisaidia, inaweza kunyima amani, sababu ni wanadamu na pana siku wanaweza pungukiwa. Sasa wakipungukiwa unaishi vipi? Ndio maana nimekuja kukwambia ya kwamba ni Mungu pekee tu ndiye anaweza kukupa amani. Ni Mungu pekee tu ndiye anaweza kukupa amani. Haijalishi magumu